Santse le gopola ke re gore water is life. Ha o batla go tshwana kana le nna nwa metsi darling. So gompieno ana bathong ke tsogile le gore ke a nagana man. A ke re maabane rang ene o Thabo a batla yo motho wa me batho ke sa mo gopola yala yana. Motho wa me ha ke tsiwa a cheater or motho wa me o irang ha le ko Rustenburg kwa. Ke re nya go siame motho wa me tlo nya wa tsena o mpolelela ka di-adventure a re yanong tshwanetse re tse relationship to the next level ke nne adventurous ke re batho motho wa me okay it's fine o tla mpontsha gore re nna yang so yanong nna a re next level ke ra gore motho wa me yanong o batla go apelwa anong ke nne o ke re 7 colors he motho wa me jiki ke o ntshwara ka morago he Thabo ntlogela he Thabo gana go ntlogelang yena a ntshuna le ka bona ka nkare ke lumile ke mentsane ke mora ke re ema ha borra ema pele ke hetsa he ha tshwantse ke re ke eme mosa modi ga pizza papa ka a re baby ke pillow fight ke re he ha ile gore ke dio tsa basadi ba Rustenburg ba go di rutang mo ga ka gone ha diwo ebile tla ra ela no yana ke tsa phone ke founela ba ba FNB ba ke founela ba FNB ke batla loan ya ntlo ya no ene ba go nyelela ba ka ntsetsa ke ba utlwetse ga totle bore ke le ntloela 750,000 bona ha di tsena ka morago ka hale ba itlha ba tsenyela ka gore wa mmalanyana o montsho mme ba nnyele fanda ga ke founa ene nyene lo sa ba re ke founa ka remote so se ke landline se hello kana lona e tla lapina gore ga o mo ke founa ka madimo. Oh, hello. This is Pinky, yes. Is this FNB? Okay, all right, I see. Okay, today you can be of my assistant by assisting me of a home loan. Yes, I want a house, a big house, because now is this pantox. My husband throws pillows, wants to play pillow fight, the porridge pot fall on the floor. It's doing the things that makes the pot, huh? Yes, yeah, those things that they have been looking for. So now, yeah, yes, the procedure. And before we continue, are you going to rob me? Oh, you don't rob? Oh, because I want to, yes, I want to fake my identity. I want to make myself white so that they can take me serious, not to rob me. If you say you are not going to rob me, it's fine. I will call that vague guy who is doing the, yes, the investigation for the house. Yes. So you will call me back. Okay, I have my proof of res, ID, bank statement, yes. I work for Madam Stesen, yes. Yes, I want a serious house. Okay, if you are not going to rob me, then I don't think it's a problem. Okay, okay, okay. I will wait for your call tomorrow. If you don't call, I will come there at FNB. Who am I talking to? Or I will look for Stephen. Okay, Stephen, thank you. Bye. Ha ba re ha ba e go ntsetsa mme re tla bona ko pele mme veiki o lene he buru o lene tsano itse o siame tota buru ole he buru ole tsana re ha malema hetsa go ina re kreya lehatshe he buru ole ke batlela go mona dikoko o berekile ka kganya di banka ha ene o re thusitse itsane ha ke tla go sheba gore ke madi a maka batho ba bantsho ba lusitseng yena a lo itse gore gona no batho ba bantshong ke ne bana le dikolo yela tsa mavile a le kana le nna yana nya go siame bathong ke tla lo itsisi mara ke tla lo itsisi he before re le bana he a lo utlwile go na le sengwe go ready yana le clickeng ga go te ke subscribe button lo clickeng hawa ha le hetsa go clicka ha subscribe button be le share la yana le share le bolela ditšhomi tsa leng yena gore he share le share
wa bona ha le hetsa le comment hela e le gore go monate ene lo nkitsise gore a lo batla go bona gape di-video tse dingwe tse dintsintsi tse dintseng jaana la bona ke a leboga